Все мы. Vladimir Putin terus mendorong pasukannya untuk terus melancarkan perangnya ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman penghancuran gudang amunisi Ukraina di Zaporizhzhia ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 28 Oktober 2022. Video pendek itu sangat jelas memperlihatkan ledakan dahsyat yang mengguncang gudang amunisi tersebut. Hal ini diduga salah satu strategi baru Putin untuk membuat pasukan Ukraina semakin kekurangan amunisi dan akhirnya tidak bisa melanjutkan perang. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Ukraina terkait insiden ini. Количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно. Мы, безусловно, все мы. Достаточно сложном положении. Но мы... Почалася 169-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.